Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails,
joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. Mo le whaongai no le talo for voucher. www.pacific40.com ilo penga te whailangi. O le whiriwhiri le o nanga i te whia whaongai na e pei o whātaunga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhawhana utuai le ta vale le ngata whuilea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga māso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le whausiei no whale, mo te malawa I Samoa. A mai ona whiriwhiri le o nanga I te manau le, ona o omi lea. Ona whiriwhiri le o le whaloloa ma le nu o lo iai le nei whaloloa. Mautinoa ua sa o le leile whai o loa mariru. Whiriwhiri leo whai o le talo for voucher te whia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Mare tua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisio le tuatusi. O lo aina I Samoa, mana tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tongi nai lau whatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so o se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le temi la vai mai ai lau whatau, o le a fiti se wha ai loi loi lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le emaili. E wha mautu wai le whatau. Manitua, Pacific Food, ma le talo for voucher. Tele atunu hiyo mao o ela beautiful Samoa numera Tasi A'e ita ele mafai ona fagalo lo matago fie na ua ute fie taua Tasi A'e ile Pacifica tulau Samoa. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. 1, 2, 3, 4, let's go! Hey! I'm out! Yeah! Oh yeah, yeah, yeah!
smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Aya Yesu iluva aute atailefa. 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 Aya Yesu iluva aute atailefa. Seyo iloa inga. Folau, folau levasa. Folau, folau levasa. Aya Yesu iluva aute atailefa. Seyo iloa inga. Folau, folau levasa. Folau, folau levasa. Aya Yesu iluva aute atailefa. Seyo iloa inga. With Christ in my vessel, I'm steady through the storm. Waves trying to test me, but His peace keep me warm. Hunger in His word, yeah, that's how I stay strong. Faith on full throttle, can't steer me wrong. Enemies approach, but I'm calm, no fear. Cause the captain of my soul's always near. He speaks peace, be still, sees quiet there, roar. Now I'm sailing with purpose toward heaven shore. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until He guides me home. Oh, yeah, 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 yeah. Yo, 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 yeah. Hey, yo, hey, yo. Le nganga fia ma le nganga whawhikai. Whawhele e koe pa ia ma le ko malu ngei kula re aso. I ka program masangi o Tautai A'e. I ka maa kua ma ki ngā maa kua le kungu po whea lava o maua mai e ka ko program ngei kula. Whawhikai ako ma whaeloi ako ma le lofa ako mo o kou. Ia, whapenga fo le maru ka ko kungu po whea lava o lalulangi o kou whakasi mai ai. Ia, le nganga fia. Whawheloi ako. Ia au whangaloe ngā le tua. Ia, a me se foi ko malu, ko pa ia.
O fea lava o le langi makafa nge la langi o ko papa awai. I le nganga fia ma le nganga whawhikai i o kulanga whalupea whawhikai mwhawhera iaku le nganga whawhikai ngi kula. O asiaka, o kere ropo rara kai me whaakasi mai asiaka ka kapokalama. O le kai ngei o loo vai aku lai kiki e waa mai awai. O vai aku fia lava lako o malanga. Masalo o le Polynesian Culture Center i la ie lawa i kai ngei. Ai o ke fia lava. O whaakasi mai sikasi o kako wō paanga mai o Tautai A'e. Ia, le whionga fo ia vui, to le fōtia, whakolu. Ia, o ia ngā rā ma whaakasi a kuringia fiafi. Vui le nganga whawhikai ma le nganga fia, whawhele iaku, i opa ia mō malu mō sā, ia, whawhele aku le kakapokalama ma ka whelo inga ringia fiafi. Ia, ave foi le nei ava no o te whatalofa mwhawhiloa I mau wholofa atu I lau sunga le ia taua. Ai mai se foi o le whafonga maua le tātou tunu I so se vaenga lava o le kelope o lo vapeo no atu iei le tautua ma le unanga le Blue TV. Ia, e ala lea I le tātou Tautai A'e. Ia, mo ngā lofa nā I le whafonga mea le tātou tunu o paanga foi o wō maainga. Ia, mai se foi o o I lātou lava e turi loa ina pēr le tātou por kalama le Tautai A'e. Ia, o whalofa whatalo whatu I le nganga whaanoalo. Whatalo whatu fo I le fionga le lipule ia fui mono. Ia, o manatu lava o lo pisi ona o le malanga o lo I Aotearoa a le fionga le lipa le mia malana au malanga va pe fo I le fionga le Minsta malana au malanga. Ia, ai, whapea fo I ona whawhiloa I mau whalofa atu I le pa ia maua lunga o le au whaingaroenga tofia le tue so se whata ma so se tōvine. Ai so se vaenga fo I lo langi. I o lo wapea na maua mai le tātou nanga ma le tautua le nei vaenga o le. Walau tō ona masani le nei o to le fōa ti a vui masina mua. Ia, le ua mafuta atu. Ia tautua lua ina le sunga ia le ataua le nei vaenga o le aso. Talo whalawa. Maro se fōa maua vui. Ia ua lewa aso kau kere whiloa. Maua fo I karasa e whakasi aku I Amerika. Ia, Australia, ia ngawa I kakongu I Samoa. Ia, le ase kuranga ngā iei whai ngā malanga, ia ma se whai wha mua sa iei vui, u lewa kau kiri koe wheloi. Malo whai ale ia taua, ia I le tūlanga lama fo I o le whai malanga atu I le ia Amerika ona o le tuai o le malo e le fionga le whaletua o le whai whiau, ia e le o se ngase pe se vaenga voi lele ai pe o vaenga lava e whaafua se ia. Ona ua I le mai ai o le fontanga le kalesia e whakasā I malua. Lona laumua I le malua papa I malua. Ia ai pe tai o le aso to na ia na sa whai ai le whaipoiponga nisi fo I o alam whanau a le pulenga ma le matanga luenga mai a Amerika. Ia sa whai mai lai Samoa nei. Ia ona e pefo on si le fiale ia tau mal whaponga melu tātou tunu. E iai ia tei mia usu fono ai fo I tupulanga televou. Ia le la sa ma waile ava noa e usu fono ai la ua ia ma manatu ai loa ia. Whai mai ai Samoa le la whai poiponga. Ona o le Samoa umale le pulenga ma le matanga luenga. Mai se o latu e kalesia. Latu o lotu. Ia pita ia na whaafua se ia I lava ona wala au le tua I le tua fine vai ane le fionga le whalitua. Ia le lana malanga I Amerika ona o le wha moe. Toe te liu mai fo I la lea ma a whea ia au se talia I sini ia po tasi ima le awhawai aso le na o iai. Ia uto e tu wa mai ia u Samoa nei a la lava o lo nofo ai le tina. Ia le anga ufai fo si pisi o le. E le au ngā fo I ona whatino le wha moe ma le business ia ai. Ma le au nanga ma le tautua ia ai o lo o au paluku lava fo I le au whai ngā luenga. Ia le lava le nofo ai o le. O le tamai tai pule la tau ia e. Whatino na tiute maana whi au mga luenga. Le ngā whalalo. Ane whaponga mea le tātua tino. O mga iei o lau, o kala o lau malanga vui, e alango whesidi. O le kaimine ngai malanga I Amerika. Maro ko whea keo skai. Whio rai ve vesi meo le kua ngai fwere wha mele ke alu wa maua lau ko whinga fau overseas I Amerika. Ia, o wa kua pisa mai wha mai, unga ua alu I Australia wha mai, o ia leila o Amerika lau e Australia. Le kua ngai, le kua lava le pisa mai mea ia.
ai manga ia lo fa ma mo singa ba nga do manga ia lo fa kalanga langa wa be se lan manga ku le ngai kai milenga ai America mar kai milenga ai Australia ole vai ngala mala tu ele o se mena na fufuina ese tata ona le fale tonu la fu yo ia ele ia se tala vo ile i le vo tu stala ile tulanga pe na ye o le matu lova maftanga mnai fai fa o si fo ia ale ia te so se te mia o te feilo ia ile mamalu o tatu tunu ile ngata ile au fai ngalo na tofi ele tu e mai al fisili le mai lava le fisili le ia te o le mai te watu to tele o tangata ile ia ile fast ala o sa fai mai to finga I ko vinga o ports ma vai wa pena ia o watu ia la me fai vo ia ile na ia e pe o fisili lava le ia na tala no ale ma faʻasoa fatu vai e pule pele malo ia na to finga ele se me o le a fai nai fu to fina ngalo ato noa la o man fatati le malo la to na to finga e alo na taimi ta la fe petawi mal ta la fe ngai ia e fa pe on fati noi la le vai ia pe o le nganga le na e o ia ele foi se me le funga pisa la ko ile me ele o la ko fai nga malo ele la ko fai nga malo o fai nga malo ele ama se si le pisa kwangi ku ngai nga vai kai mi ala ko kai mi ola ko fa mo mala ko finga sa fai ele se me ola so nga ia so nga kau kalai fu se si i mata upula to mata upula mata le malo la to pe yai pe le ai o le melo ka kau le malo has nothing to do with anybody else ai o le mea le mole so nga kau kala fu ka kala ko ia ela ke fai en kofi ia ile nga fa lon va tu fa fo be le tuno de manga ia o mo fa ke se me ia ka ke de ia nga o mga fa ke ngai me ia mangu ka ke ia ngai ka isu nga fa si ke lo ka maka upu ka ke vai nge fafi o la ka o mka upu laka mai lava le so ia o nga finga nga ko maka lo mai sa ka vonga ngele ingo wa ke enga ele lo ia fole o ke si fole o Keith Harrison le kangi fole rimongi le pule fa pe foi le e mga failanga kangi foi le fasanga la le ko ongo ai mo se lava ia la uli ma li o ma vonga nge ma laude ma le ko ia li o ma pula ai nga ke enga la le ke si summarize le mele ke nga ke si ma se foi kalsanga foi fa lo ia onga ke ia ngo wa fa pe o le vanga pasi kai mi wa wale ko fe kau malisi mele kara fe ngai le kai mi ma faila ko ma le mamao le o fanga le karsanga le a karsanga lo lua o ke enga le o ko ilo inga po le judicial review fo le fam singonga alo vai ko ngai vui ngai le so wa avele le karsanga foi po le finga ngalo lo yesiri e ke ai e fa alua ngari ke enga len ke ngafi ke ko ke ale le fonga ngel ka upule ka sanga le pule im ka upula vale al mela le foula wa ya ku vui wa fa ka sanga le pule e fa sanga ke e fo ka sanga le ale lo ya sili ma ko fo lo ya sili le ku mo leo ya o leo ale ko ke ele o ko mai fo disi me ngafi o mo fa le lo ya sili ele ke uma me lua ia o la sau finga ngalo fo le vui le makanga le ngai ngafi ale fo ko fa polisi makanga wa de radio Samoa le ngali pokian ka pule ngai le kai au talo fa o fionga vui o ile fa kasi mai ia ia e va vela ka ia maka upu nge fiafi fatuloa tu fo ile pa ia malo sa mo mai nei fa sa longa ia o singa update mo le malanga le o le la fionga le palmia oi ia ai le i o tulo mata upu se tulanga mafa ma fenga tai mata upu lo fa pena pe vesi tatu atunu ia sango
Okay, so today's the fourth and final day here in Blenheim. O nei le whangata le malanga le whionga li palamia malanga o malanga le mingiska le whionga ia whata Ryan Schuster whapea fwoi le whionga polisili i le MSO whipule ia ma whapea fwoi mo nei tangata o whenga luenga lato malanga mai Samoa. Ia, ole aunga lava ia le malanga a tunu nai whaitau le toa tele lunga le upenga ta whailangi i lunga le page le maa lofa pe foi le page le whionga le palimia. Ole au wai meile o le whionga le palimia. Because this is the first time whonga le a mei tau mei fo ilo sunga le a tau ma lo whionga vui. Ele I face an official visit a le palimia I New Zealand as PM. So mafai foi lá na asia tu le whionga li palimia I a seta le māloa ngafi te pēla le Samoa Embassy le no mua I Wellington. Ia, na whiwa I foi ma le o whenga ruenga tātou le whenga ruenga na ambassador. Ia whapea ngā foi le His Excellency le Ambassador Afumasanga Tulafono. But the Prime Minister also got to talk face to face, one-on-one. Whaafale le talungonga. Ma o whenga ruenga o alama whanau Samoa, the RSC workers. Because he wanted to understand fully, he wanted to know from their lips, from their mouths, exactly por the issue wa foi issues lo whenga I malato. Samoa fole avano I Hawke's Bay. For I male community Samoan community nga Hawke's Bay manaipia. Ia, pero ngā fo ilinga mo e fo ilisi pitola au whamatalanga I nisi fo issues o lo whengai ma le community Samoa le tātou I le tūlanga fo ilea o le o mai, like terminal illness. Sa whapena mo e fo isi tātou aloma whanau leo mei le pokalame le whawai kemi. Ia, mai si whi mata upuna na o whale talonga I adoptions. So it was a good there was a good moment to have dialogue and also for the Prime Minister and his team to go back and see how they can fix some of these problems. So I'm of whatever more that you're going to leave Palamia Malaxan and where he was able to address the concerns. Mr. Radapo Kalamere REC, ero ye peisi whaatangonga e whaatatau le whaanere ingal pokalame. A wā fo I a benefiti umatu nu ia rua, ele ngata I New Zealand, a tātou fo ngai Samoa. Samoa vole le avano anil tai au, I mato o mei ngai nei plena. I said, matau tia vole le tali atu le Samoan community nei, vui whapea vairo sunga le atoa. So it was a good trip, but I hope that there is an official trip that the PM and some of the members in cabinet that they're able to make in future time mo tātou ni New Zealand. Malo. O anai o afele ko e foi mai whenga malanga. Ai au, o le whape mo te foi atuai umale le o malanga. O tai au e fontanga la iti o le palimia ma le mingiska. Ia ma employers, tangata I ro whape na employee nga ia tatu tangata whenga ruenga. Ia, pepe le telenga o le whaatalonga linga whailoloi nei. And it was also good for the Prime Minister to meet the communities. Ia, a me se fo ia fast supporters na, te peo le fast supporters na I Hawke's Bay ma Wellington. Ia, o te rola pe se fast supporters in Blenheim, but they always come out if they know the Prime Minister's out. Yeah, tulau lava vui langa, you're normally the guest on the show. Ai le mo me le lafo le sunga le ato. Yeah, me si tina mata ko fa me na latu senga fa tas. Le lo te latu mo o tulau lo te o tusi o te lo pela le mele kongo le ke o kusi. O se kute po se kusi. O se aka. A kako ye I a ngai whawhikai lava walanga morisisi la fo e la kungu mal mai kau me la kungu po la mea wa update mai mea. O kawa el Blue TV e kako Blue Wave TV le maranga al palmia o skau kua fo I lei ai me se fo I wa mangingo ai ia whamkalanga le nga kai ngā o le mori mawinga
o le whainga malanga al parimia ma le miniska i loi. I ngofuanga ke kou Hawke's Bay mo lingkonge ia plenem lewo ia ngei a nai. Ia, sao lelo le sao noanga le atua. Ia, no tātou fwoi, o le matwhaatasi fwoi ne ma nisusui o le Samoa Radio Capital. Pero sa aunga le ngoa le vaenga le Capital Radio. And I think fwoi le sui le Radio Samoa le lalo i nei. So, o la wa ia matawha ioi, ia, na te silfia le lei a lo fionga vui ma le atua. Ia, o le ngata le tustusi a whapea fo ia po eno o ata. O le mea tonu lava o le whaamanino leo mata upu e ta tonu whaamanino. Maro. Lo fionga vui, you're saying something. E leo lolonga le. Ele tustusinga se ma whaamatalanga se sa whaia ele newspaper observer. A ia manino ma malama o le fuafuanga le nei ua lon whatatia. Ua lon whatatia. So, o lela ua whatau nuu. Le ua whatau nuu. Ai le o se malanga official le pei o le o anga masani. Foi lele ile vama New Zealand. Pe o le sa o le wala nga yele teimi o le afo o langa malanga ta o le malanga whaapale mia. Ia, i lalo la lea o le langa le ua uman na yele invitation ai fo ia a New Zealand mo le a fiat mo le fionga le pale mia. Pe o le winga le o le teita whaamatalanga. Le anga o mea fo ia o mea e tutupu mai i meo o a inga. O mea na fo ilea o mea le o ni mea o lo tutupu tonu i le taimi o le fuafuanga o le malanga. Sa o le na. Le anga ua mua kusi mai le observer fai mai o laia o le malanga al pale mia. Langa le leifa sa o le mea lea. O le malanga al pale mia i le maliu o longa ainga. A fua ngeilar ko nga kuskusinga nga. O le kuskusinga kau faaleanga, kau faavalea, kau faasese. Fai le malama. Malama ili fesiri mua ele kapengeka ma le failo kusi o le malo pe o le mernge o leva ngo fofua le la ufa ka ngu inga ngei ai Silvia fo il kaimi nga malanga ile pale mia ile nga singa nga se ile ulu ai kaimi ai le ima fainga va o ia ai le manga o le pale mia o New Zealand fe lo ai le fionga le pale mia. So we are seeing the same thing. We are seeing the same thing. La lava le kaimi malanga ko ile fionga le pale mia o Samoa i New Zealand sila fia le pale mia o New Zealand o lai New Zealand ile mafaiunga le momo inga ia maua sala feilo inga ingi maka upu ala le ukala ngoa maka upu ngei pe onga mangingo ele ku mo le ko ile nga ngol fa kai anai ba ku la u fionga nga fakasi le ala u mo kwa fa mangingo fa pupu ke kele mai la ia kalinga ol vaenga le kusia newspaper le observer ile mangingo malama o le official fo ile tripale ale fionga le palmia o levang fufua o le malanga o levang fakakia o nga fufuanga la vale o umanga pasi le ka pengeka la ko inga ia mafaio nga asi ai le fionga le palmia ia le au vaenga le ngai ka ko walum fanga u le nga luenga fa vai kai ma ngai ia la ko felo inga ia fa pe foi la le manga kuange o ka ku mo le nga ngol fa malo mal fa kai le ngai le o se palmia al fas na baga ki ba ku la ye makanga ka HRPP ka la nga ka mai HRPP la ye me ka ur ka mai HRPP la le alu la olonga langonga o le palmia malama le ku le pa langa i kai mia so se kai mia ai malanga ko ku le e pa ngi malanga fa le malo o ai lava malanga fa le malo e vai i maka o bui e la ku e langolango fa feilo ai la ko ai malanga ku lo ngi su nga ku pe mangi fai nga me ala bala ale vai fa fai ia ngale ko vai lo le ia ke o balang o ke le HRPP o le sa nga fai ngol ai malanga ku fai nga malanga fa le malo why not ngol ka ko palmia le ku inga fa kaya i inga ba ai ku inga ka nga ka HRPP la nga yai nga le nga le palmia sa mo e palmia fast ya ina nga fa lo
Ana te whaapopo atua le tūlanga lea pe le issue lena e mentioninga. Yes, o lo iei le li pule, le fionga e pule hai le tusi mai le RSC. O le walau lia, o le fionga le pale mia ma le miniska. So the official letter, atonu atu po atu le whenga malanga le Samoa delegation, atonu la mo e ngā le wha mangingoinga le mata upu pa ne vala. But e lo ua ia sama planga le rato titi mo tata pena atu i le ho. But the closing line for today here at Blenheim, you know, when people ask what the strip has achieved, you know, o le whengo fia le tali, you know, it's a very simple answer. The government listened. It listened to the workers in the orchards and the apple fields. It listened to the employers in the boardrooms. E le ngata whai ngā sa mō le dialogue a pēr na whātu le temi ngā sola. Na mō le dialogue mō nei o tatu tangata ia sa mō lo o whapena a mau i nui nei. The nurses in the hospital, mō whai lewa no for e ma le high commission malanga team. Ia ma community leaders es sa mō lo whapena nofo i lalo Wellington o Blenheim, Napier ma Hawke's Bay. And these are the conversations o talanoanga e po whutanga ia, e shape for ile future decisions a le whenga mālo, e le ngata ia tātou Samoa, a whapea fo ia le tātou ni New Zealand. So, o la ua ia sa mapanga ngi, o ni aso e whawo matu whaatasi ma la au malanga le mai Samoa. Ia, talo whai. E sa o le lei, you know, o lea lava le pāti e lango le tangata, e le tatau lava no whailonga lango i le tō whinga la tunu. Whether you're HRPP or FAST, you know, o le pale mia Samoa. And I think for ngale a whapea ke sau male nganga male loko su e māsei. Yeah, o le la mo. Whamaro tu lo fionga. Lo sunga le ataua. Yeah. Te inisio te tusi mo na nei, ke la kua mama avatu. Yeah, Nau ke rola maka me fori pokara mengene fiafi. Ia, lo fionga vui. Ia, lo kongo e la fatu na o stadia. Yeah. Ari tu Lawa mai le io e ngale atau e ke kango e kakala ia nga ke kus. Kala. A ngiaka kuma oi. Ai o se malo va tai. Tia le fa mole le atau ma foi. Ia, o stamale lo ia limongi. Fui mono sefo eno u. Ia, o se uso e pele a tea. O te lo fo o nei whailanga ia ngā renga whatlo ia as a client. You know, me mongi as his client. Ia, so o le mea lau whai kore lang client. O le mea ngana e ngalue ia fui mono. Yes. O le whawhenga fo nei mea o tutupu o tau whai a whainga uma loto ma whinga ngalo le toa tele. O no le mea le whapolkiki. You know, na mafai fo ma se tasi uso leo. You know, na fisili mei lava pe la me feta i tato kanta i le matanga ringa. Ngo whai e tolo le i le uso. I think the problem arose when politics was introduced into the police. Na whainga lo le makanga ringa le ofisa leo. Maka upu whapolkiki. Ia, whapenga mo whaalungonga kangaka. So, mela ngā kua o ka whawha morelo sunga le atoa, o sunga sunga sio uso. Sunga poa o le sunga ora o kama. Ai manguia lava do fionga, whafkai lava mo na kalame ngea tia. Ya, alo whatu i lau fionga, alo whatu fo i le whainga malanga. Yeah, okay. Yeah, God bless. Eloi, anai. Ola, Mui, ola ka wha o ka upu le ka koe fwoi mele ia le ka upu le wa a fwoi mongo. Ia, lele. E ala ngo whai aku. Langa kasi ngem ka upu ngaru ngala lo e fwoi on malanga mai ale al parimia. Ai masi nga malanga mai fata ia le whionga fwoi a fata le Minska mai o i Geneva. Sau ngei,
ai malanga mai mal pare mia o pa kulo wa maka onga fengumia i solo ia mafofongo le kungu i sangwanga kulepa ma sa pipi ia ma nguspe pa foi alo ke mai kawa e i fa lave pare mia wala songa fua ma kauria o fongo kawange ia na fianga fo minska o le fongo ma Western Peters ma le fongo ma le minska fo le o Tout McLean sa fongo la sa fa kasi lava la ia le fianga le minska ma le pare mia ingo fonga nge nga sia ai anga o lo ka mi o fongo al minska nga ruanga o yele ya le pare mia o le sa fongo lava le sa fai lava ko muri alu fai la fongo ma Western Peters la songa fua ia ko o la songa la solua ia sa fa kasi fo i ngai o inga lenga nga o mer pare mia mar ka ko malo anga o fo kai mo langa fongo nga luanga ia fongo mo le minska fo le o Tout McLean o longo winga la ele fa lave ka ko pare mia i fo fuanga mo le schedule al minska wo uma o fa ka kia ale wa vesi e ka ko fo le fa lenga kausa ngo mai ka mo mai vui le fonga le anga o le mangaku o kako ai ku angai mal vaanga le wa o ka ua i o menge o funge o malanga vui ele ai se me ke o kupu mai ale malanga i mingiska ma funge male mal pare mi menge ele ngi so kanga makari fo i ole o skasi nge o nga va ka o malo nga fa mo la ver kamingo o ke le nga lo la fa nga malanga o so kanga o so kanga ma ku u fafo wa fa so kanga ye mo ko mangu yo samo That's right. ya le la wa e moni ma fa maoni le saunanga le ia taua e ala ona tupu la ngona fa pena ma le tau mo fai e tau fa asese ma tau vali se ata ona o le leanga o le loto e mafua uma mena i le leanga o le loto Whawhiwhenga le anga le loko o se kangaka sa o whai le kofinga pa le mia. He was also the Minister of Foreign Affairs. He was also the Minister for Tourism. Ile kulanga pe o ngai ai. Ala banga malanga ia la ia ma se kala fai ai. Alu e malanga i ai whekau male kamir sanga le mangu Samoa ka ko vaiange ua ele le kumua i Europa. Ile mesa ai. Ala le mela ke ia uso ngofai ia sa ngoanga ai fai a male iloa SSC ma pepelo. Ole kausu enga ongi ai male kau ala ukala le vai aku le akaua a fai ole kausu enga ongi ai ole HRPP. Well, let me say this over and over again. HRPP will get nowhere in the next election. They finish. Whanga whangei vui. Ola whanga wanga me whapengei. Langa leo mi milo whape mai. Anga ko kupe e whaakawangi whala awa whare mai. Ma whape mai o kupengei o kupe alu lea o ngā. Mai saka kaunga sefe kupengei whaisisi mea o ngā. Ole vai vai e koe ngā mga ko vui. O ngā wa umang pasir ka ko pakeki. Ole pakeki. Wa ia kupe a ko wa ku umo vai. Wa i kupe wa ku umo maranga. Wa ku maka manga uma ia kupe. E wha o ngā ar kausanga. E le la se mea la pakeki ia whio inga ngei ma mea wa umanga plan wa umanga fofuan malo. E le se mea la mai for kupe maranga abe isi mea kau mange mai lako. Fa mai anga ku ngā mea whai ima wala manga e vai kere kia ui koe ngā manga ko vui ma ia whinga. E moni wha maoni saunanga le atua pe ana ufai atu e ala na mafua o le leanga o le loto. Leanga le loto leanga ua vai atu ele i whaapea onga ele i popular whaapea long kula i mai kofpan mia. Ele i popular whaapea. Sa kula i mai o se kai whaasau sili. E pe i e mawhai e kangaka o ngā whaakingo ia mea oe, ia mea. O ngā o le whiwhewe. Whiwhewe o ngā kaukala whaasau sili sa iai palmia ia kulepsa i lele.
se la mala auli o le kangaka e kaukala whaaloalo, e kaukala i le ava, e kaukala e whaangoi-ngoi, e whaangoi-ngoi, anga i kangaka whai ngā luenga, i le kulanga e pe o ngai ai. Le freedom lea ele i kangaka whai ngā luenga, le kaimi kula e mai kula epa. Mesa iai, sa wal kala mo ele aele mga oa ia. Ba aise si ngā luenga kia lue whai. Le koe ngā attitude nga. Pela ngā winga lo whamakalanga vai angel whafonga mai alu tātou tunu. E mafua uma. O ngā ua vai aku. Wow. Le maanga kuna fo inga ele kufunga whauwhali. And now becoming the most popular cornerstone o le whawinga o le whale o Samoa. O pumongi ala ngā uaoa i isia kungu uele o ngika kungu u Samoa o a kungu u a Felika. Uaoa i ko e lau. Masalo a whaasolo nge il Pasifika. Koe a whapea mai, iao e a kukuila. Ua kaukala mai le upulea, a se o mako fo ua fast solo a koa. Why? Because they have seen a very strong but very polite leader. He is full of respect. E leo se kangaka po ilele pe nga vaku. E oa ile forum al Pasifika. Kaiminga, kaimi o ka ia kuila epa. Ai. O le skeidianga sa skeidi pe fo yo whaalongo o mamai o au o le ulu o Pasifika. Ai penga vai aku. Kalo whae. I liku mwhai se mea. Pau ale o le mea. E ngofoa ia, ma creator ia mea. E kirianga. I ngo sia ia e kangaka. O le kari a koanga o le melangei. O le vaenga lae ngofoa ia i o. Masalo e o lako fo i lasi ngei o lako last term because ai tau te koe mwhain koe malo mai sisi o lako. You know, o le winga ngā o le kala po le. Vai e sisi lako iai le a taua mal whafonga mea le tātou tunu umai le o se kala e avange ai. Le o se kala e avange ai. So o se mea e fio iai le lauli le mali e koa. Le pale mia o Samoa. Se o kako vai ku ngei le alunga le ngo, le malanga le ngo i ngei koe lau. Oi, sole. E makau kia. A fio e kukuila. O le mea kasi. Salo aia, o leisi moku o kako lai they are dying to see and meet him in person. O mangua. Yeah. O mangua. Kako ke vai ke vai ku pe afio i mangua le malanga ngei. Masalo e ka pe ka mumu, ofu mumu, fale mumu, me umai mumu. Ya mangua. Me kongwala nga le kupu ngei. Ua kupu le ika. O nga o le vaai aku i le sawa o le ioinga e kangaka o le kungu. Ma le lalolangi. O le kaika inga a le la auli al mali e koa. Nega whaaloalo batu whaaponga mai Samoa. Buio skasi o vaenga sa māgai e kere lau kau mai kau aku. O ke le ropen kupu mua. Alkai mua nge o vai ua o whaakasi uma i a officials a Samoa le ngai ngusila. Le whangange le komisinga whakawainga. O le konsula Samoa. O le ai commissioner Samoa. Wa kuku whaakasi ma malanga whaakasi. O lisi mea o mai kaukunga. O leo e siasi kako a seka. A seka foi wa o le foringa mai kere kako me ngai ngusila ali. Foka o kau mai kau foi wa foka laku leo lo mafo faur kelo mea. E kele anga e kako a seka ngai ngusila. Ai kau kere whaalongo whaakasi po hangi kupe mo mai ai, a hangi mea mo mai ai, a ke kau mai kau aku. O kasi ngai mea e se kau e kia au ia la audio mari e koa. O longa fia i loa mea uma awange e se mea ngā ma waipe maka e se mangui o Samoa, ngai mea, ngai a seka ka kia solo, po le mea o whaanga kakau, po le mea, o langa al kuku, a se mea o whai ai.
Ai, e kaua ke ne ke au le mai kaua. E whea no rangai ka ko ase kai ke ngusila ali i vui. Ke msalo ai foi fa penga ai Australia. E le aingi ka ko ase ka kele i Australia. Ia, nga o ko New Zealand, nga e whau masolo i ai a aseka. Al ka ko kungu. Ia whau fo i ka ko mau ka Samoa, fo i le kai i karanga hape road. Ia. Ka papea kai kai ua whakau. Leo whakai rongi. O la e ui lima o le malo Samoa. O le whisiri kelera. O la mea ko pui kausanga i kele leo ke aku, lea nga makwale ase kala e koe whaia i ai. O le kangala ai langa ngoko i ai ia mea ia. Wala nga kako whisiri whapenga. Kako whisiri whapenga. A whaila o le ua ko a koe kia ke kaka lea i o la kako ke o ninga le mau ka Samoa la. Lea ua i ai le kako whangua ke lea le karanga hape road. Ai mai se ai o property sia lea lo se e ngel kong sulai. Whapenga fo ila ma willing kong i le hai komisinga. Longa winga. O le whesiri ke lea la le o sauli mawhauwhau. O la e lisi e ia kele o kampangi i ngā ile. I le mesa i eile, le vaianga fo ila sa i eile kako Polynesian Airlines ma sa i eile ofisa o ai fo i o le kong sulong i wer, kong sulong konga o la ko umangi. La lava la e lisi al whesili la. E ka kele i whaalonga in kalau kupe. O au mai e kalau, o a fo i ongi. On kupe maua mai a seka ngā kako kungu. Mo. The question is, during this lost time, who is benefiting out of it, of all these assets, government assets? Le whakua kako koe langong, le whakua kako koe loangi, o la ai a seka nge Samoa. E le ngang whaaloalo le ataua ma le whakua mai Samoa. E sao le lava wa ka keri wharango ai ka i karo kupe whape mai o include mai ingi kupe o maua kui aseka al malo le whafo. Ai, o kai kei road le mele ngā ki saunga mai vui. E i whare Samoa la iei. Ia ai a kuku ngā whare Samoa risi mo whaia mo salo lai whao ngā ofisa a kene lo whai po kumu ngā ofisa pele. Ai, o mea kaua ngai kia ulau mai kauak. Ai, le whai kako aseka loi i whangange Wellingkonge. O ke le loi Christchurch. Ia ngai fo ia ngai o ke langi il fangua ia ngai pese furu e ka elang whakau fo ia le. El kako malo le ngai le ia le whianga fo i rongo whaer kong sula ma le el kako kusinga whakau inga. E se lan maa ngai o me ia pia whapela wa ngā fo ngai vai ngā fo le la kako kau kilo fo i lumangai po angi kako kupe o maua kui i kako investments po kako asika ngai whafu. O ke longa fo ngai Australia fo ngai me like ia pasara lai kiki fo i Amerika. Ia ai kaua e kia. O lea ua o ele se singa al parmia. Mai o lea ue umara konge kokoro. Wa o ke lea kaimi ia sa wa o lolo boni konge ia po ngai o ki langi ale ka vaku ro malanga whakasi umara ko kaime kasi. O se mele leile ia kia. Ia ta ua tele ia vaenga whapene na ia walela wo ia se singa ia atonu mana o mia to e whaleleia ia male tulanga i peona ia alfisiri la penga whako e ka kauao nga whaleleia ele a fo ele property nga ia la kou o nga langa o lai lease out e fo ilale ele mauta fo ilea i ngai o ta huhu ia le na fatau mo le fa mo la le o le afo i o le foreign market o le ta ko e nga ia avea o se ngofo anga ku ko ko ai ka uma ia ka ko expo ia o nga anu i lo la le ia nga ia penga ka va ia le fangua le i nga i K road karanga hap o i rai mini fa bona as fangua ke le ke le nga fangua e mafai uma ia mea Samoa ngai lor ko ka wofua fa o nga me paka fo ile wa e ko kongi fo paka nga ia ai mai se o le manga o mio mo le public liability fo ile nga ia fa o nga ngai paka nga a New Zealand la to o le fanua le ai fa bona ia o le mo kwa ke le
e makua lava ke le fai ai fuanga uma lava le malo Samoa inga ia survey po le need o le community a New Zealand la ko au kilangi ia pe o ngai vaenga ngai e tau ai le vaenga le wa e tango fia ale ata wa tau ia tau o tatu manino mal tatu malama iai ai le anga pe afa pe o properties ale malo Samoa o kangakangu umau Samoa le la ko wa ia i properties ia ai ese alai e karikali ele skanga kai ko kasi pe ko ia I never know. Never know. Wa ka wa foi le. Mangi ngongi la ma kal bai pe afo email malanga le. Ai lo ai la ia le po ai ka kala po ai le afo ile. Le management na a party le la ko ki fa fo inga malako kalinga ia rent umangi e kampangi mangi pisingisi o lo rent ai. I mea ko kingo ka ko ku pe ko ele ai ka ko fa longo ku fa pe mai o le kupe maua le Samoa mai anga a se kai fa fo e fia milionga desen ya nga sa o le lo o building le po le fale le i o tau nga ka ua vui a mai ka ku pe ma fale 5 milionga fa ka wai le i ma se me nga fa ka mi nga se o mar ka mi ngi a ke masalo o le finge o le fale nga ia walo longa ia vel ku ani se me fa ela walo longa vel that's right pues alo po kai baru milionga po se fu milionga a ko fai ma repair ia ngai properties uma ili fa ku pe la ko rada il fa pe mai ia olea o la bakue wa soia sama sangi nga baku ia il patria da Samoa ia le patria de fa le ia ngo fanga i fa ia le visiti la me ka fa le ia ko i fu e Samoa i mai Samoa la e ka wa nga benefita ia fa le ngo o properties nga i mai ala ko ia ila ko lo fa pe so investments le inge al malo sam yeah ai wa ko so ro ma fa wa bui o nga wa ka wa malanga le nga lu ko lau wa ka singa mo ka upu so le pese a fa le angi mai ole o sa nga vai e kasi ale sa nga pa mi le wo mo kwa fa la nga ko le wo focus mo ye le ba nga le o kala o sa nga fa le pa mi e fa se wa fu mo se ba o me nga le wo mo kwa fu li ba nga le la nga ko ki kya fa ali ma fa o nga kala ngo nga ngim ka ai o me fa le fa nga ngoi bui o fa longo mo yo ka ko so ko lau ai me ser ka ko close mo ko lau pe ko lau ka ko nei pipiko e mo ra ko kuila ko lau ia ma ko ko lau o la ko awala i fa ko la langio i por e o me mo ra ba i por ai fa longo ko lau le i kala ye fa ngai so le pe aso le ko ke ka ko i u aso le fa se me mo ko lau ele ma ga ye la fa longo langa o sangwanga la ko ia le al pari mia la mai kau ngawa ol mai kau o sangwanga foi le alofa pe la o fa kulanga alofa foi le ile kulanga le ko la vai ngala ko ia ku lepa kau si dunga vai o fuaemba mali iemba ma pe la ma ngoko ku sa mil kai milenga ro ko fe o lolo la ka ngwa ko o la audio mali ko kai milenga ko ngwa ko ke le improvement mai kai milenga ai o leo ke kira ko vui ila mai ka waku mala susu nga kungan ka pura mo le ba commit ngo sila fa se wa fu a ko ela e se fu 5 million ko ki asu 15.8 million le kupe ngo sila la mo commit e fa no ko le wa fu le sa wa ba ai ko le le ka pa fo ka ko longo winga la i la mai kau o la mai fa ka la pa mi la ko i la ko so ka nga lo fa ma ai ku velo ku pu ya ko la ale mai ka wa ku o mo commit mo sila e fa le waf e fa mo sila le waf ka ke fa le waf e ta ua lava ia le vaenga le wa e sa no e le ata wa a wa foi asi sila ye
Ko kikia kau kara Samoa, nganga Samoa ko ilau. Ko kikia o nganga Samoa lai tau talai na yo tatou soto ilau. Pei o se mafukanga se kama se auso foi lele o le kama makua mar kama lai kiki. A sisila nei lai ai. O fea lai ava kuai loku lai fai ei loku ko ilau. O ingei. O ingei. E o mai misi o ngale ko ilau o mai anga ingei I malua ma piula ma lako. Ma o I moa. E a fo I whakanga kau o ailo lako sila fia ile kuspa ia. O nga ola lea e. E a fo I whaile kala ingai ko ilau. O longa wi. O le ai a ko ilau. O kako o Samoa o so lako uso makua. O so lako uso makua. Ai, o le ale leanga o le. E pe ia fo yung kako whaia ia meo feso soangi pe akula I mai ia whaalawelave wha kula isi aku ke kele o lalulangi. Ai whai lava le contribution na Samoa iai. O nga lea. O nga o le vango ngofo ai o malo. O le anga whaaloalo fi whaaloalo. Ile lava I se a fo I se fonga whale kolua. Ai fo ia a kunguunga I kupe ia avaku Samoa. But at least o lai avaku whakasi mo kako loko mo kako wanga. It's the same thing applied to le saunanga le ale fionga le lipali. Biele nga whai ngai kako uso ko ela. Ala la mela ala. Sero e kaukala marka umakua haunga piuma se alofa o iai. Tau leo le mea lai e ngā ki Apollo, whaavevesi, kaukala I le mea e ngā keilo leo koe o iai songa malosi. Esen kai inga le iai. O le kau a stuia, e kai e la auli, ale mali e koa malanga whainga malo, ia le kungu. Ai whaalongo mai a keia. Koe ngā kako keilo ai, pe ango vai aku. O le kamalo ele o koe poko. Bova lea. Ele koe poko. O ngā poko sa kala I aso ia. Ia sa o ale le upo o le kusipa ia. O le poko I lalo ngei. O le vale ngai luma o le kua. Le la ali mai alo ngā wha valea I kai miuma awa makailonga fesiri ia alo mwhanga ua ka mamai le kungu. Soli. O le kamaro le kai ia kako I kausanga I kelele ua ke aku. Langai whapenga mawafonga. Is that the same guy who leads Samoa 23 years ago? Tia le kali, o le la. A paula kala au mai e kupulanga aka mai rape mai soli. No wonder why Samoa is like this. Ia, o ngā koua, sa elo mga kufoile le sa kau ngā ua le whai awa kaimi o le o la ofiafianga mafukanga a kai o malo. Ia ma se foi le whaaloalo ko e lau ia kākou. O le whoki ki raku, lai lava lwa ko e lau ia. Lai lako materiki o le wanga waku ngusila. Lai lako materiki la le e ka ilua vai aso maru Samoa. E ongo sfuru e pa se a whaaloa e kongo o bao moku ia se la lua sfuru e ka wheo ia. O longo winga la. E le koe mga mia si wa awalanga ele ko kelinga ka ngofo kongo moku lea. Pepe afe lima se la uele au whaio ka ngofo i. Yo, ai o le fa ngal ka ko va fo le fa wa pe di mai pe fa pe di ma ka ko va ki le la ye. O le fa ngai ave mo ka fo ngang mo containers mo o ka vale me fa penga mo swa o me fa penga kai ka chen ma sing. Ya wo ke le la va la fa inga fo le o sa wanga a fo ngai nga kai le ya. A o ka ko media ma ka nga kai le fa le o la ko ngang lunga. Wali ali ko ya ko lau ka ko loko leanga mar ka ko ai mar ka ko le manga fa sime le mo ko lau ala ma ngui ko lau ia e au ngoa mar so sangi po se me ko po le se me ka ki pise fu mo ka ko loko leanga ya ko lau e te sila fia o e le ya te o mal fa fonga mai no tatu tunu e le popole e ko lau e tasi ale tala la o fa e to lau. Le afo ile ala ngā upu wha Samoa fo ile le. Aua le apoa le pola moku I kua. So, o le message ngā lai ki liwa I kongo ko e lau.
Ape ko lau why do we care about him? O nga ke fai ese decision ning olea. Ya si sila la ke le contribution sa mo le u fai ngai ka ku palmia. Ale nga include le kalngoanga la ua mal palmia o ngiusila langa ku ua lalo o nga olefa ko afo I mai ko lau. Isn't that great? Ole ku langa akil kilo ngiusila nga ia ko lau. Ola kilo ile kilo foi lele kilo ai ia Donald Trump nga ia kukuila mamangua. Apengar kilo ngiusila. Ole ba ai ma pa fonga al palemia o ngiusila ile aluaku ole palemia Samoa. Langa ile pangal ka ko lau mal palemia ka ko. Ele panga. Olo lako mako foi langa ilalo umala ko ngiusila. So therefore mangiwe malako. Ele la panga la ile ka ko palemia mal palemia o ngiusila. Ale u ave ale malanga le nga malanga la lo ngiusila ke mininge. E u ka ko mai ka winga. Ola ko avaku ile ko lalo al palemia o Samoa. Ile afionga al palemia o ngiusila. Sila ange fa ka wa pangaki ke le yo pangaki o la ko. Ele ose ngan wenga le leila ngana. La wa fa kingi le sa no nga ala auli le mali ko ka ka nga fa se waf. Le ala wa fa kingi ile le wa fa ilo ma mal pal mi ang usila. Ile la le paanga. E ba pelo ya la ala wo ka ko ma wa tala o se si le maka upunga I oe I uma iai. E kusai o le la kalangwanga. Onga o ku alalo al pal mi o Samoa. Onga al pangaki ala pangaki e ka ko uso ko elau. Ya nga fa aku. Ile upupule ako elau me aku ile pa ifa ya. Langa welo ko elau la nga upul nga fo le ka ko. Si ole pol mo ku ikua mal malama le ko elau. Ka ko pole afa pe ko elau. Ka ko pole apa ka ko vai ku ele ama ia mai ka ko el pal mi ala ye nge Samoa. Afa ola ama ia le ka ko el pal mi Samoa. So why worry? Ile nga fa no ba ku fa fo mai tanto tino. Nga ko wa nga we mo ko ma ale mele nga ko fai e fa makala. Langa o le mele o le alofa ma le ma funga nge ma sosangi ma ka ku. Se awala fai ai. Ele ka fa kingoa. Oisi ka ku ma le ma sosangi ma le foai e awala I mela le nga sango ai. Le o felo ai il pan mi o sila ma pan mi o Samoa. Ya ko ngo o musuange ile mele ka ke fai longo winga ele ka fa kingoa e kele awala fa kingoa ai wala ko pun mele wala ko pun mele bui o ka pun inga ma milo ese awangi ka ko kala ngoa le ko e kalenga le lenga ofa e kula e pa ya ko elau o mal kami le ma se me ofa le la ko mai me e pupungi ai pupungi le promise mar folanga lenga fa ya ko elau wa fa fa nga mengal me ele mai siskanga o fa nga me ai o mal kami ele fa kingoa le la manga e pisa le mele awangi kupun mele e pupungi ele maka upule bui lenga ofa e kula e pa ya ko elau le ma se me foi sa ole le ia le sa no nga pe ana te vai tu te ita ile tu langa o le le mele tatu te mala le ia ia lenga le la ua mamafa nge le palemia ngisila moni lava le na le ua mamafa nge le palemia ngisila a kongu e pe nga sa ngoa o le vanga o fo nga ngisila mo le wafo ko elau ia longa winga o le kali sa au mai ngisila ile ia ko elau ka kia mai ka kia mai ai kan wai o nga ua mention ma ua avaku wai le ku ua lalo le palemia o langa counterpart lea ele fa palangi o langa paanga kokingo lea le la ua avaku wa ye foi mea e manga o inga ia avaku wai le lango al palemia o Samoa ele mo mia iangi lango mai i kai ko elau because langa ilalo o langa pulenga ale la ua avaku ngai longa winga wale o le ka kia mai la ai fai mai le la fai wale o le ka kia mai ai o le a fai le se senga langa o meia e este el mol fai folanga
kau whaapele, kau whaasee, ngā o se upu fo ilele inga ia maalia il whaalongo. Eleison tau nuunga lelei. Ai al mele waiai. Ia nga. A laku ai ingei alu aku i o le sila vaenga ngala vea le la kalangoanga. Se si lange i pangaki o koe lau. No inga la umala le upu leo, le kakia mai, le mela le sa fai a koe lau. El palmia o New Zealand. A fai waleva ang whakakia. Ia la ngala le i hepena. Sa fape, ia kakia mai. Al kai mira le ngei. Wala o sa ngo, lau inga lau musu ia la uri hel maleko. O ke poleo le la fai. Okay. Esa o leia o ke longa o fole ba. Walanga o le sa faile foi le fanga susu nga ngusi le fese malai ba le la kiki o ko la. Ye wo mon ke enga le fanga le proposal. Onga ele lava ia kanga kai em fai onga justify le fai malai ba le ma se ba le fair right. A ke longa. O le ba. O se mem kwa kar fe nga ia. E kusa foi pe haya ngusila ya long way ngusila ba Samoa e fa nga ni simo i nga me ai i longa o kala marka kalonga vui e ke le awala fa ngai mem fa ka ngoi ai o ka ke o longa social media maka ko ka langa e foi langonga o ko lau la ko e vai me ko lau ka ko so a fa long e maka ni foi ko lau fa maru lu o le ba nga ya kalonga ka upule o se va ngai ki o Samoa Akele o le 5% Samoa le kalongo whapea. A Samoa ko aia o le mkwa lango lava o kako usongi mai koe lau vui. Ia whawhea na le lango o whaife au lai o whaife au Samoa. O le fionga le li pele pekelo, le pākele, o le Samoa. Ia, e va pena fo ia whaife au isi e kālesia. O Samoa. Ale, a tui i te tonu o a foi, o polu. Le ofisa kongu o koe lau. Ia. A wai ui mai ngei koe lau o ai ngiusi. Ia. So pe o le senta i ngei. O le senta i ngei. E leise me o koe lau nga ngai ofisa fo ie. A o le ofisa au ku ko lau fela ku ai ale ku i mele lo ngauso makua ya ile nga fa lo a fa ese sa mo ai manga ku fo ile le va pe pola me ala ifo hey o le ale la kiki ko lau la ia ku la i mai se me fa i se fa fika ulia ka ko po se mala fa nga kula you mark my word ko lau will put in ko lau will contribute pe kiki ai kiki ala nga mea. Kiki ala nga mea. E fai lava le contribution ko e lau onga ya e mangaku ko e lau i le vā e pei o songa uso makua ia Samoa. Ia ile nganga wha alo le atau. Ma le wha fonga mai tāna. E ke le kako fui kama ai ngai mo ke a ko e lau. Onga o baa ke feo ai ma mei e whai ngei o kupe o feo inga o mea umara. E ke lea fi kako mea whalai maua mai li. I kako wha uo, ma kako paanga lea ma koe lau. Ia ai, o le aka kilo whenga ngele, i mga upuren ka amaka mai ai vui. E leo ka ua le loia, e leo ka ua loia le ia fui mongo ainu u. A le ka ua mai, o le mai front page mai ia le ale pule. Longa ngau. E ke le mele mga oile le finga ngalo ele le finga ngalo official lawyer sili. O le kapungi o le mga upure awo koe whaia. A le mga oilanga ia sa oila ia ngai langa sangwanga. Ia a kongu a whaia se le kiukele a le loia ia a pe fōringa mai. O ke le oiloa voi po whea ia le finga ngalo mal mawhawha o limongi. E la inga sangku leil melea. A le wa umak sangwanga fi le funga ngeli loia le KC, le King's Council ngi usila. Inu ka upule. E kongi fafo e le sime fa ia. Le a te ua mar whafonga mai anu tātou tunu. O le facilite le ai tau na tupu i langona o tangata uma. O le ase mea o popole hei kamaringi o li mongi ala i o nga langa pe mea.
O lea se mea o fefe i ai li mongi, e alai o nga makua inga i mege. Longa lua. O lea o fōlinga mai i le makua, ua makua ka ai le fili ki Apollo, o le ki Apollo i le loko o le kangaka le ngei, ma o lea la fōlinga mai, o le a e ongo mōli ai i se kaimi, i le meo le ika wha moe moe inga. Tanga iei kula fongo e, le vea il melo le ika wha moe moe. Ai on fesiri ke le ala ngale a kaua. Se ala vale mea e pulunga ungau e ama. Ki nganga wha alongo kua whai mai ia le wha misingo ngai le ai e. Kangaka e a kama mai. O le ala vai fili ngā lava inga ia whai ale mea. On fesiri ke. O le ala visi sao kua ku sao ia limo. So le. O le ase mea o e loa. Lea ua e ngau ia ma o lea ke whaafefe pe iai. E ala ia o nga e puru ngau ki nganga e loa e vasi me ia ke whaia. Ma le sao, le amio kongu. E se mea o e ngā inga e le o ka umai ngā lea ke whaafefe e ngai ke ua pesiu me ngai ai umai fonga e. E kau e ufang. O la u ngā kala. O la uala ngā kala ma la u lo ulangona totas o te fesidi ai pea ai sala va me ufa pe aile le pulu ngau ngai kangaka inga ia fai ale me ngai even though o le u fai mai le fa masingonga ai moka le u fai aku le fa kuanga ale loia ale KC mai fafo il kulanga pe o ngai ai ile fikau le foi wa bakur ku walalo ale lo ye sili le ka o le lo ye sili ile ka ka wo ko e fa nga inga le wo ka ko fa longo ia ile fa mal mai nga mai wa mama ka wo ka ko manga oe fa sau ke isa ai manga ko e apiri ya nga ele ka nga umal fa ma singa ai fa ko e so ku male api Ia le pe un ka ua mai. Ua over kaimi. Wale au ka ka ua koe whaia sikura. Ale fesi. Ole keisa a leo ma la ko uia. Ele o a fia inga ia. La lava la le mea. Wale u fai mai leo la ko ua. Ia, that's it. End of story. A le fai mai inga ia. Se le au ke manga o ai fai pea. Ol fisin kele nga ai fo ia le a taua mal fa fonga mai Samoa. O lo fisidi el ma fo vui. Ia limongi. O le ale mea le ke fa fefe ia il ka upuni. Ele nga fa lo va tu fa fonga mai. O le kangi leo. O la ko ke el kangi leo. O ko ongo. That's right. O ke leo malama ia le ala el pule. Po feo so melang kangi. Ai le isang kangi nga whaia. O le mea nga e sa ana songwanga. E iai le mata upu. E iai le mea. Le fefe iai. E iai le mea le fefe iai. Le ala ing whapea. O le sim ka pule vui. Kalau sio lai admit i le kua. Lai admit i le kua langa. Le mele fefe ye. Ai a fai mga o inga ye fase se ai malami o kongo le tua. O sol. Wala nga fai alme. O le sim ka pu foi ngai vui. Sa wi fa na sa nga ilunga le po kalama po lo va su kalwai. Fapea, o iau kaule moe, wa a fia lang whangau, wa a fia long ko lua, a fia lang ngā luenga. Ia kaula ia ang whapea moe melea. E file mure lea, o koe whapisa. Ai whoringa mai o lea lava mga o ai e whapisa-pisa na mga upu lea, malanga pea. Oi la le pisa iai. Ai mai se la, a kongo ai o mo whauko inga e silo ia sia, ko ia mea whawarmalea e le whekaui. Ia ala kawanga walo ia fai. Ia okele play minga lo ia wa akongu.
e pule kan ka ngar kan i loi a fa pe fa kwale a fa pe ka fa kwale loi a fa me loi ke au le ya fa kwale se fa me le ke ko ngi ye ke au la ia la ku ese la loi mo pa ngi ala ka kilo il ka pule ke mai le ke mai vui po le ala van me le e fa pe ia fonge ia le ala le pule so se me lava e ngau lava e fa wa ka pule wa lo mon kilia mai le fa msingonga kilia mai ke si le Supreme Court le ka pule wa ongo mai ale lava ku le lava o me e kau yese mga ko fole le o yang la ver kama po se me ele la ve ai nga ke lo o mer kala ngal me akole wa ku sa fa sala nga me lo Yeah. Ole ia ona ole mta upo lai la wai lunga al famsino lai lunga al famsino ia ile lu pe ore le me pe batu pe tongi mai foi fa wale ole mele le la tatu pe anu fatu via ola wale fesili sala vale me punga wale ngai kamai le mele Alongo winga ele me la fe fe ya ale awale ka fai foi le tuli le me ole me ai ma fau ile a mi kongo le kua pe a fai fe mon si sila la ile a mi tonu le tua si sila ye inga kongo ai le me singi na ngai le fai el fam singonga nga fai se si fai unga SMI le me olo ka ko il fa vai samo ai ma fai le tua pe au ne to sa le tua em fai le tua pe au ko sa le ku ka mu fai ka ka lue le me inga ia fa inga ngisi ka ngaka ai langa ke e la pe ang va ko la kala e pa wal ka kai mal mala le me akor ngi fe mo nga li mong ya pasalo le si kai mi le e ngo ke u pili esko inga makua fa pe soli che ku ia nga me fa vel vale nga e ngo ke ma fo ia e u le be ko ya o he ma u me ai loa o ia alu roe ka ki ngor solo ka malo ai lo fa umi fa pe nga o le ale si me lunga ko le Supreme Court le tu le ne o sa le si me lunga o lunga ko le akua ai ato sa lo la le tua ia ngale mfai ale se lo ia o nga fo i o nga preventing se me o se kanga kako makai ku awa me ngai foi mea e alua e wa in ke awo wo kal ko kasia ya ga o ia ko ngo fale o ia ma ka ui ya ile ngang falon malo buila ka nga i sim ka upu wanga o ke fia fesiringia o ka upu le langa o esa leo o lea o le vang fai ka ngir ko leo kupa isa pangi ma toni te vanga ale lava kolo lava le ko lua le kangi fa sanga ile il parmia alo fa popo mo i male ma fangange ma le leo Andrew morio o mai Australia ale wo kolo ya fe poari ka sanga le la sau ko kiki a foringa mai ele ka wo kele le ko nga case fa pe ai o oficina foi ya o ma fo favor kan ka leo ai alu molia langa minska ni minska leo e o le ai ase mga kuangi foi le e so ala pule po la se ko nga kulanga fai ai pe fa kalangoa fa tribunal po la kulanga fai ai wa ngau e fa wau le fa psingonga ngai ma ke loinga ilo wa ai ke sa ko ba mo kai ai le winga fole lo kala or ngau ko lo le ya le kongo le minska le kongo le kanga lo ngalo lo e minska il palmia mhm ola sa we sisil
ia la tulafono la tu ele fa pe vai aten fa fonga ba ele tunu ele fa pe min e la minsta a fa ia te lo o ia o le mele la te mana o fa i o lo tel tunu o lo la batel tunu la ia e fa ia because nobody is above the law le ia se si lunga tu le ai o vaenga na e mafai o na fa tino i tulanga foi le so la puli o le a for your mediation e fai o na tala noa ma a fa pe wata fa pe okay wa nga fai le mele ngai a le wo inga aveale wo le ngata o la minsta al palmia okay le a umana tuailo e a pe a ma wo se avanoa o mai ni mediators foi le ai se I fa tala noa le mata o le nei mala e ona fa umai le mata wa awai o te lei loa ia I po le atonu ale mele mana o ia le waenga ia o le upumoni ia le wo uman le wala tu lo ai le waenga le nga fo nga makua I fai ai le ofele e ai fo I keisi le nga mai e matua ana wa ula o si le ona tu le nga e walava le fa valea ku na tu lai mai ai le anga tu lai mai o se si aku fa valea si dia ku ia ma e mo e lo le aka ia wa u mai le au ia kaika ai pe o le winga le o le teita fa mtalanga I le vaenga le nei no o la na lava ia taula tu fa tino ai ai o le tulanga mo le tilo ia ia lavanga evidence awa o ngei evidence lenga au mai kai voile ia le walu eser kanga sanga faia umangi me a faia kule ba ku fisilia lo ia ka ule mala mai ma le voila to langa le me to la wai nisi vaenga le mo you know awa luala be ba wale mele mana o yai ole a foi ole kalai ola o fu tau ia ai ko so il fa pui ia fa pe la vai fa umil mata upule nei because ole anga makua ilai ai ia vai anga le anga makua ki lia o la ko wa fa inga kai minga nga fai mai fai ele case lengi fai ele case lengi ai la lau ai e fo e case le fa vale mal tulanga wala tu suenga so wasili la ia kia wiau ma nei pe e se te bi le to e sale fa pe upo le tuno to e sale fa ai a fai ai le ai ia ma nga ia wo ke fia vo ia fia ia wala o te tonua uia e ia ka lo pe uma nge wo kau ai uma ia la to bele to fa ya ile nga fa lo ai ta wa ho le na le nga le ka ku ki lo uma la ele ai ma se me nga la inga le nga faile le na faile feilo inga le kai ma le mingiska mal kom singa o leo sa ai o le tau nuunga o le nata la noanga o le kusa o le laku or kanga kai ke laku e o fo aku lau fesoa soangi ingi vaenga e fesoa soangi mo kaika ai va ngala ka ke fa valea on ka va pele ke le mga miang yau fesoa soa ala lenga makwa la lau lumo la langi a ko e ke si fa valea ke le winga le o le teita fa mtala ele I fa ale nga inga ele I defaming nga la auli le mali ko ma la to nei la to le mtanga luenga ai na watu e of watu le so soni le nga ola mo ko afi wala ko we fa iso enga la ko ke le maua so le winga le o fa mtala you know if I was if I were them I'll just say wala va ia le le la va po o la e sa ka fa nga o ai le ko inga fa inga nga ko ka mai nga la laue
vavasi koe ko mo kala ka mai ki le ale ba i vas ale vasi ma ia le ngang fa lo va twa fo me tatou tu Malo, whawhikai hoi. O le ka nga ia ku I mei o whala o whasainga. Sa mako whongo len ki angei ma le parimia. Ingo wa malanga, ese malanga isa ngia aku ako. Nga whalongo I mariko koa fo I lele ma le lofa. I langa whamkalanga. I le maka o kia o ko kele o kangaka ia nga o asiasi ai. Wala viven mele o le. Wale anga ulu I mele o whala o whasainga. Mai over lo se lau. E makaka sa whaingaranga lei. Makaka sa poko. Wale anga ulu. E alang o whiaka ngon ka upu lea. O nga sa whalongolongo I kilipi le. A whakalonga a whangingi a whawalo. Sa ming ska leo leo. Nga kalangoi whalipe whalinga mai nga ke kaumwhai e pui pui ia le au whaangai whaanganga ia e whala whasainga. O nga whape whalile wale mwhainga ke. Wa mamai ai. Wale mwhainga ranga lei. A le whaia whala whasainga wale lei ngā ruenga. Pei whalinga le kau ko kikia encourage e whawalo le alo lofo I kangaka I o whaanga whala whasainga. Ma ave ingi whala au inga ia le leila ko ngā ruenga ma ia lo fai me kaunga fai. Ia kia ula ia vui. O se kulanga sa ia whawalo o se minska o leo leo. Ai masi maka upu leo o ilang karangonga. Ai kau sauri maka upu lele pe kaunga fai e pui pui. Ka ngaka lau ke whaanga inga le whala au. Instead, o le whaukua inga o awala mwhai inga kuun maka upu leo. Wo ai in ka upu lenga whapea fwile leo kakai whaanganga le opium. Lenga pengai Samoa. Wa whaakanga nga ave whalmai le opium langa o le whainki ke. Ai makau li fwile ese le opium ese o le opium. Esa, e peia e leanga whalonga ia pei lava o le whalau whasainga. Ai e whai eila ia whalau whunga o medication. O le opium la medication, le kalangoi ai. Ai lo le opium fwile pela a filongia uma mei e lua. O le winga ako la wa ai. Pe lana kam foi encourage le mea. Ale mele ka kam foi a wole e ka pele me. Awangi ko pa fufu aku la I kangaka ia wa ni poki mai le funga ka sango el minska o funga nga se fu maro loinga. Mo le anga ulu. E o kele mga ko inka ka fa pe Samoa. Wala ka kikilo mala ka fa pengele pu mai o perkangia ma Amerika ma isia ku ngolalang. O le mkwa nga whaia, alonga winga leo mawa ka ko Samoa le vaenga li. E ateua, o le vaenga le nei, o te whanonoa I le saunoa ngā le fionga le Minsta, le sa Minska, sorry. Le anga ai au le me tonu le ta o le whaia ma le iloa. O le me mua. E sa o la ua fau ia vai la au e nga ia fisosoangi ka ngaka ngei. Ai whaau ngā ai me I o wafo I o maruana ma me whapenga. Ai o le whalawe lawe, ia manino ma malama lama. E lei whaakanga inga I se kulafongo al maloku ko kasi o Samoa. This is what is so important. E ese ale kalangoa mai. Whai mai, e alofa I kangaka ngei leanga e a fo I mo fesoa soangi, pe I fesoa soangi me ngei I le a fo I. E le e ole o kamalo le lo ia. But I am not afraid to say that was a dumb, stupid comment from somebody who is a lawyer and also who was a minister of police. Leanga le ia se kula fongo ua pasi e inga le malo Samoa. E whakanga i le mea leanga whai mai e inga ia. No. E o foi lai le au mainga o ngi vai la au ko kongo lo kako ua kungu u. E a afi ai le fausi e inga mai mea ia o a fo io. O fuala au whaasa inga. E le li ko kongo lo kako kungu u leanga le se kula fongo ua whakanga inga i e Samoa. O nga kanga menge. Pe o le mea la ua whai. E vai a Australia.
Ele o skeke uma o skalia ua lako accepting ngai lako kula fongo. Le whakanga ingo vai la au ngai. Ma le whaonga ingo menge. Upumong yan. Ele I whaia se kula fongo ale federal e whakangai. Ala ua whai kula fongo a isi si keke e whakangai. Ai mga ola ke fia whaonga inga ia vai la au ngai fausia mai maruana ba isi vaenga fo yo e a fia I fuala au whasa inga. Inga ia mawhai o ngā whesoa soangi I koku ngā o ngase mau wai kangaka. E ke alula ele skeke ngā ke le mawhai ngā e au mai I kongo le skeke le. So this is what I'm saying. Le ia tau ma le whafonga mai o le tātua tuno. Pengo vai ako. O le loia. Sa avea mings kao ka penge ka sa avea mings kao leo. But o langa sa ngoanga. O kusa o langa o ngā langonga ngā. Alfisili. As a minister, lala me nga le whai se kula fongo inga ia whaofi, inga ia mawhai o kanga me ia, inga ia mawhai o nga e sau ngo e mea o laia e alofa I kangaka o leo, lala u whaonga. Les kula fongo e kasi a u whai e kako. Ngui leo whasai inga, e leo whakanga inga I kongo kako o Samoa. So, whatever lava le whaonga inga le whaonga e kaka e whai mai o ke kua iai. A whai o inga ka whai ngā lue ngā le malo, o lae e la vea I le mea le nga sau ngo iai, le sa vea mingska. They must be sacked. E kau o ngā le koe whakanga inga o ngā lue, maka ngā lue ngā le malo, malako koe kango fie inga, ia vaenga umai, o lo whai ere kau kua ia Samoa palongo malo. I koso longa winga, ngā o mea sea, mea lai whai mai ngā. Le upumong ya le ua bakue au ia. You know, e pengu whai aku le a kau man whafonga mai Samoa. I'm not a lawyer. He's a lawyer. I was never a judge. He was a judge. I was never a minister. He was a minister. Ai au mai lang sauanga. Ia se sauanga e peisi lunga o longa lava fina ngalo. Ai le se kula fongo ua whakango fie fau inga ia whakanga ile au mai ngau vaila au nge fau sia I mea ia. Pe whakanga I o nga whaau ngāle. Ia mea ia I kongo le tātou atuno. So to me, o le saungoanga wha olo a kaua. Ia I le ngang wha lalo waku wha whonga mai Sam. Malau sunga le atau. Askasi o vaenga foi le vui o ke whangongo ai. O le mangingo I o langa forosanga foi lele. O leo, o le ki ngā e kauenga maua I kanka ia mai e whala whasainga, e tilas. A ke whai aku o le ke leo kanka I o maua mai. E maua mai longa vai kaimi. Ai le imsanga mea nga whai ai. Ai le nga ke leo le an mea kaunga whai. Pero ko ka ka mai leo man minska le wa ngen me ka ngofai anga ke fia o le singa me lo ke ai la me nga ingo le fia mangingo ila forsanga e ka kau o ngo le su e dealers ngai la ngola ko nga le ma fo mai le fa fi kau ke le ai anga ke fia long kai o le foi la fa popo le si ku pekele a Samoa e kau si le lo se la mo kupu o ka ka mo le anga uru fora o ke le po ngira ko fora o ye le shocking ele pisa mo ba anga le o shoki fora o ai o le fora o al ba anga nge lo se la mo kupu nge ka fo ko ya ma fa mo le anga fora Well, mafai lava ona tātou wa whelo ua ia winga o saunoanga ma tātou ma beo au mai e na tātou manatula le ia I vaenga na sa wai lau saunoanga na o mai le atau ma whafonga mai Sam. Langa o ia uia o ke ofo I se mingi skar ka pengeka. Foi lele e saungoa I se saungoanga whapea. Ai o langa ke sila fia. Ele whaakangainga I kukongo le o Samoa mai le iai se kula fong e whaakangainga ai o nga whaao ngā ka ngaka ngei mea ngei. Kusalawa po le alo ka ko walo lofa iai. I o lako ki ngā ma o lako pupua ngā. O le whisiri. O le wanga whaipol kalama ngei e ka ua kuai le makau kia o le mo o le afo I o le whala au whasa inga. Ma aisa ma vaenga o whapenga. Ala e oe whai. So why worry? Ala me la mau. Au ale mau pengi ngai uri o pui al kuspa ia.
Fa felang fai mai ka o e alo lo fai ka ngaka ngei o nga langa ua. Soli. Se me ke o ka soli kula fongo koe lo ko fai o skala fa pea. Usa la ua ka. Ua ka fai koe ala ka ke gilo le leia. Ele ifa ka ngai lalo se kula fongo le kungu nge usa mo. Le fa ngai ngo me ngei o nga le alo lo fai ala ko nge. Ya ka ilo ye ilau sunga kuile o ia fo ia le ia taua po. Leo ko va koe ka. Ni se kula fongo u fa ka ngai sa mo fai me. Dala hoi lea kako ke inga aima o le loo ngā pāki ai le maka ngā nuenga o leo lea kaimi ma lea kaimi wai le whapea o leo umai whale kongu. Si vai ngā kui kiki au le maka ngā nuenga i whale kongu. A o le maka ngā nuenga ia. O loo le makua le leia. Lala ngā pāki ai o e kausa ili mai mea. O ngai a. E sa? Ya le fai mai ia le sa ave mingska. Ia la vui ngwa pe ngai ka nga o le alo fai la f ka ngu fi fa nga. Se vai si la ele. Kai ro ia sa mo malang fa fonga mai pe ngabu ale ko nga sa ngwa pe. Ia le ngā Ai au ka ngwa u fa pe le sa ngwa le ka u mai e so li kula fongo le sa ngwa. Tu se lo foi mai. Ia manga ia oi pe fa nga ka manga wai. So swangi au ko. Soli. Ai. Unless akela ve ai fo ile le ngala la. Ia ole ngā konga ole pe vele le e kau makamuri ngisi kaimi. Ia kia una vai ia. A malo loro ma pa ule mingska sa kamo e pa loka mo le koe mingska. E kia o e sili le aua le mai o ngā mangaku. A ka kia le malo i ala ko mai. Wa mele kau mau aku. Pera kau sau e kau a i mai le, e kau a o mai mingska fo. I anga mingska sa fai i ala ko i sa i mua. Ele ile leng fai la ko ngā luenga. A sa ngō mai ngai pera kau a o mai mingska fo ma fai ngā malo fo. E maua e kele fo i kai o le kua ngai. Or kau a o mai. Ele ora ko fai a onga. O fai a onga lama ia o kongo fai ngā malo, ma me malanga iai, ma o mai ai, ma kupu mai ai, ma sila fia mai me kongo fai. Right. Sao le lo sao nanga le ato. Ele au ese so vai e tu sao le sao nanga le na. O a fa pe ka ko o law abiding citizens. Olanga winga e ka kaulanga au ka ko fai nga ko nga kala ma. Especially when they are leaders. Wa la ko le wa ave ma kai le kai mine si la ile ko nga sa wa va pe fa mai ngai fai foi la ko o le lo fai o la foi so ngi o la ko soli ele I fa pe fa ku sa mo a me maka ko a me o fai me la o la ko ngo su ma la ko ro so ku la fongo la ko me la fai so a ko fai la se kala fa pe ngai e lo inga so ku la fongo la ka le fai le kala ye si me la kamisi lo fai foi ka ka le e fai ngai ma ka vale ngai ma fai nga ko foi ma ngai le la ko ma la ko nga lo ngo ko fai fa ki e mai se o nga lo ngai ko ngu ma fio anga ma la alfanga e me se foi la foi nga lo nga ko fele ko la pa ki e ka kala inga kala le I ka ngaka o fai le anga la e pe fai mai si ai ma ngai ya se ko me ngai fai ne nga fa lo O ka makaupu muli vangau isi makaupu ke fia sango e vui al kaupu muli. O leo ke mai kaua kunga. O ke longa le paloka le sa faka. O le au sia e langa le ko ba ko le kalonga mai fon koe mo lisi vaenga I makaupu le so e mai fo la fe so fingalo. Nga au sia le lewa ele lewa le funga le afa le ong sufa pasenge paloka atu ya o longo winga la le fakula fongo e mfainga failanga langa kangi pa fa pe se me fa le kong se me fa le kong langa o ke lo inga elo isi finga ngalo lewa fa se kangi mo ke longa foi lo finga ngalo nga sa faka al fisili le ke fisili ya oi Fōlinga mai o leo mka sa au ngia le ta pipi.
pe fai le lewo pe le fai. E o ala ko fai. O le alo finga ngalo le mkau. O le kangi kangi a lewa. A le la kangi le paki i le mkau pule. Ua kusa o le kala welele ua faule sikula fongo lungo le sikula fongo a koe ngā mea nga ua faile si whapalpalea i lungo le si whapalpalea. Si o le waka ko vai ai e le whapalpalea o ngei mea nga whai. E ma pēla ka ke whai koe wale ngai o la tau ia o lo vai ale tūlanga foi ma ua umana whatau tō i na la tau te whai ale abi o tōnu ma i whamasingo. Ai o le vaai wha ale mafau a tatou. O le mkwale saoa. Pe o le upu foi le tunu. E saoa e le ao. E le anga ua ka vai ale ingi whamasi o ngai wale se right ale ku malo e anga le ngofoa. Ai au mai le right al ka ngaka ele o se ko ele palo kai. Vui o kala la fau kwa mangu sa ngo. O le kangi langa le facilities o le kangi kusa le fa ka fo le ile ku fainga o se furu milionga sa faka. Ai wa laka fainga paroka. O ngale e mka pule ka karngoi. O le winga o le tau o le la o tela tala ile vai ngale na le nga sa tua da sol parot. Ma foi la ke makai ai kwa sa faka. Sa ui ai lai lea sol palo, ta e peo nau fai atu. E kukusa le lei a kui lepa. E kukusa le lei a le belenga fai. Wo o a il kaimi la kou, o le kaimi e ku fai le kupe. Ele i fai e ku ya. O le fina ngalo o le malo. O le fina ngalo o le malo, o le kaimi lea ua mafai ana wha matu umai, ina ua uma le lei i a ia inga e tatau o na i o eina. E leila se me o la fa pe e kau fie fu le afo le fuanga i le kulanga e pe ngai ale saka ko va ai ai ngai me o fai mai e kuila e pamanga HRPP e ki nga o nga o le caretaker government la ai ua fai nga luenga ale o fai la fai palok wo ile electoral period aga ko va ile suanga o afo yo o meu o a foi o ala nga lue o wala o a foi o ngu mafio anga o le ku le HRPP ai a fa ku ya ku le pa mai ela nga ile mafai o nga ka fi ai fo fuanga al malo o fakakia it's exactly the same thing, same procedure. Tole ele fa pe nga la ku ya ka wanga o se mai ku fa ku pe kai mile no ese ale paloka ese le fuanga ile se lengile o le se lengile o le se lengi ale ku malo ma o le fo uma su nga me uma sau mal fa kalanga ele a fo ye ele ku fa fo la ku ya pe ku fa la nga komiki ele ainga au mai sa o ale marola ko fai ka ka o ala ko ku pela wa o ko wala ko account ele se ku fa nga ku pele me o le privilege aka ngaka o le ku malo it is their right to this money o le lako wa ya ka kau i le ku pelea o fa ka kia mai e New Zealand e se fulu afe e alu i le ka ngaka o le ku malo o sa faka. Paole benga le fa umi o nga sa ka su e uma vai nga uma. Ale nga uma. Fai mai loa. Ele ai ele ku fa. Vai, si sira ile ko fa le malo. La nga ku fa falling o la u fai ku fa nga ku pe. Ele ai ele au mai a fua ia nga i lima o le ku o makai mo po ku ia ma le ku malo no. E au mai sa o ai malo e kusai o ai inga mo fuanga ma fa ka kianga ia male a fo i male ka yala o umang fofua fai mai loa e ke alu sa e au mai lau akau o ngalu lau kupe ile i lau akau
Ele o hafia ila le paloka ele maka upul ngai le atau o le pumongi anga i lumo silfanga le kua. This has nothing to do with the election. O fuafuanga lava a New Zealand e kawala mai i le malo ile fainga malo a Samoa. Leang whakingo inga wa uma wa kongu mea uma whakingo lo lava. Ala ele whapenga wa le menga nga fefe ele malo. Pe afa pe e kufa fo ele ia longa winga. Ele ai la e longa lo winga nga la velo le menga fa pe o kufa nga kupi. No. Ele kufa nga kupi le menga fai. La nga sa awale. A fai la e a mai kupi ka nga ka nga fa ko a o kala inga o umal pa loka. Ola ala ko inga fa po nga. Are lei ma se a fianga o pa loka ia tia ulo mai e ko kasi. Lei ma se a fianga o pa loka. Ele i ngi mea ka ngo fie pe o mela i o me fa ko singa fo ile le fai e sui fa ku mala ko komiki. This is nothing to do with the election. Ya ile nga fa lo le ata. Bui ole wale ole pe ola so luo yu lailenga ku faile sa fa ku fanga ku pelea ai aso se fulu le pa loka. Ai si le fie fo e vui. I kongo pa menge. Nga sa ngo mangingo e lava ia ne fianga fo mingska ya ale. Wo mo ku for kupe. Lawa wo nga yo wo mo fai. Longo wingala. Ele ku fanga ele fa ku fanga kupe la so luo yu lai. Wo le ba mo ko le ba ku for kupe. Yes. Leng sa ngo mangingo ai ale. Wo mo ku fa. Lenga fisiringia e dale pule kongo pa menge. Wo mo ku fa. Lawa kongo council e kupe kanga. E pe no vai atu le ata o le fuafuanga whatatia le na ale malo tatou. It has nothing to do with the election. E bengo foi aku. A faila o la ka kele ilo o ko kongo wa ko kongo la ka kupele ila ka account a fa ka ilo mul wo mal palo ka. La mela a fie fo palo ka ila ka kupe o la ka rightful money. It's your right to that money. Ele la se me la inga ele fa peo. O kupe oe. It's your money. Ele o se kupe ku ya po lang komiki. See the difference. That's the difference. O me o afo yo o me o afo yo o petition isi e fai so. Ia o ngala wala ku ka komiki ave ele kupe ma. Ia pole sui fa ku walu ave kupe. Ele se fuanga ku ya mala komiki ma la ku ngo fai ele. Le o fuanga le malo. Al kupe. Au mai yang ibsila. Ole kupe e ai nga o ka ngaka la mau safaka. O si sila la oye. Ele fa pela o nga e a fo ye. E nga o safaka ngumela lua. Ele fa pe mai nga o safaka longa winga. Ele fai se palo ka safaka ngumela moa. Ala sa ko mawala ko kupe. Ai le palo ka il fai nga palo ka safaka ngumela lua sawa. Yeah, there you go. O kere ia fare ko. So ka ikal nga lua senge ia maka upulea. Ele lua senge se fulu milionga. Lei fa ko la kalua senge nga ile maka upu. So ka langonga fa lua senge nga. O langonga se fulu milionga ele lua senge. E va kaina. Ai, ole nganga foi lele vui le kau kikiro ye. Ola amaka nga fai nga fo. E mo kwa ve vese ile ku. Ole le kangi ole sui ole kangi. Ai kangi le paki. Ai o foi paki de se la ko sui nga ko safaka. Ale la fa la vela vel muka up. Ore, ia tu lo wan fa fonga mai o tatu tu no. Ono le wo tatu ia teimi o le malama mal tala le lei. Ana tupu me ia o kai mo pongsa. O si kau aku ku ai fa na lili sa vai. Kala mo ia langa. Wa fa inga lo la ko sui filifilia.
O nga le fa le lave fu ia i o kangaka mai sa la fai le palo ka ko le kumalo. Se sina o mea fo ia ka kaunga si sina ko ia fionga i li fa masingo man fai ngola ko. Mana la ko interpreting o kula fongo nge. Pe o le se a fo se ko manga le le ma wai nge ko inga fai unga fa pe. Where on earth ke ngofo mai longa winga anga fa pe fala ka ki sau ka ika ka ke ngofo i Australia ka sau fai se longa me fai fa ka fai mai i Australia Wale ma fai mai ele sui mai sa vai ai fai ngai le ngofo o fale ali uno wala ka uso o swafa o le kumalo wa kup yo longa winga anga pa pe ngofo anga wasol pungsa e malama al ka au wali o ele aku fale ali ia o sa kan sawa ya fa kai o ngo ngi be kupu mai ma ko ke o fo ya ulo interpreting ngi ko nga kula fongo fa pe kan sawa ke le fe fa kalang because langa you know masalo ave il fa masingo nga la langi lo pe o mai fa pe ma wa mako le mal bo ai mako ke ka mai fa piko ai il kula fongo o mako le lo fa ba se ngale le fa ngole ko nga se fa ai unga va o le saur ka ka o le chiku malo unless you are a member of the constituency then you have every right langa o lo constituency ya le saur ka mai le chiku malo la se fa lo nga la ko pe fa pe fa fo se la ko wa la ku le ka mai le chiku malo la ku fa langa kangi fa sanga ile la ko sui o fili e la ko ele se ngamu sa o ye ngame kai lo ye a fa ye sa o ile fa iunga ele ngamu sa o la ye ke ne nga fa lo ba ku fa fo me le tu mo la sunga le ato ole nga ko ula vale ka pu le ka ulanga ko se manga ku fo le o nga o ke mo ko ko ula ele ai se kangi ale su ye fa ya wa uma I ma wa salo wa I fo finga ngaro le kumalo ai o le mele o kupunge le o malo lo le kumaro a le o kaulanga langa le paki pe o la kole la fa kupu vevesi le vale ya ele se sui a la ko ele o kangi le sui a le la kangi la ko ila mai ka waku la kum ka upu lenga mai wa fa kum kwa fongo ko ki a ko le aso fongo pe kesa il kan ngoi kon ka upu le ele la pa lo ko upu yo sao ye pe la sao nge aben ka la aben ka upu le fa si le fia fo ila le ataua o le alo la tu mai la o mai fa pe mai le ai o le sui nga ma ko nga ku ko kasia ilalo tulafono he was an individual independent candidate uma ke u ko le au ia la ko o le fesili lo le kula fongo pe a fa pe a fo ye sao alma fo o le fa msingo ke foi o le fesili e kulo o longa winga o ko la iska ka so kula fongo le e ko e ko ese le HRPP ese ia e ku ko kasi HRPP me ngai e ba fo le po sa ol mela e la ko ke mai le nga au mai ngir ka ngaka ole al me nga e ranai e rani la lo le independent. Ele se me mention ele HPP la lo la seat o la candidate seat nga ya mo. O nga e an ku ko kasi. Ke lo ngawi. E o molia ko ma le suile a o le sui a you know. O ngi ka inga nga ya la nga e ko molia ko ba ya you know. Kusa wanga o le ngia inga le le a fo ile le electoral act ile run independent how long I HRPP I sorry
E o mea ka ko so le a pe la ka ko la ka ku ka e ku e ngai mea ma. Kasi ngei kula fongo vui ole makua le ai o se kwa oi ma se ma sapasuyo kula fongo le o fangi o fanga paroka. Ole foke lo inga le mai le fa o fanga o ngau ka inga le al paki le fast. Ole ko kongun ka upu le a ve fa mo inga e fasi suinga. A mo no vai ko. Ole kongo le fanga top 4 priorities ale fast. Kasi ngem ka upu le fia bes. O ngore ka kikiro ngai. E so le ko kikia le ko kia le mfinga ko kia mfinga kangi so se ko nga me fa e fa kangi. Wa kaunga nga babe se fufuanga ma moska ko lo vai kolu. Ya, ma se fo le ka kisa ngia ku pa ka le a. Le a te wala ofisili atua I lau sunga. Batu fa fonga mai Samoa. Fie foi kausanga le kula I mai le whainga malo le HRPP. Fast food e mo kupu kausanga lufu kolu kausanga kulepa pe lufu fa. Tu me fa penga. Oh, man. Te sila fia la le a tau. O le fast food fo inga kausanga. O rane se whainga malo fa vale arka koku. Ke sila fia nga kula I mai le HRPP, ka kula I mai le HRPP, faun kula fongo, o whainga paloka. Ai o kui lesi kausanga ua uma whainga whaamisingonga, koe o kui lesi kausanga ua koe whaile, le a foile. Koe amend le kula fongo nga. E uma aku le term nga, ua koe amend koe amend le Electoral Act. E o mea I le kaimi leanga uma ku ngei le pa loka leanga whaia inga I le HRPP. O amend lava le Electoral Act. Sisi lavo I le whainga mulia. Leanga u le qualify ai. Ya. Le ka u le Amendment Act. O le Nga yasoa. Yes. Peo le winga leo la ufam kalanga. E o kala I o la koe a kama mai e popoko whaia la ko whailonga. Pat ko au kaule I se kungu e running I vale. E whaia kua, aba e ku e koe uki ai la ko kula fonga whai koe sui. Koe o lesi kausanga koe ba foi o suinga lenga whai e koe a awhia I foi la koe sui. E o mai a il kausanga lua o. Oa. Anga wha pe fo lai malo mai le HRPP o markaiminga. So le wha pengi fo la fo u koe. E koe loke fo ia. Because their aim is to benefit HRPP. E la ko kele I whauangi kula fongo inga ia benefit ai le kungu. But only in benefit of HRPP. Minga ngalo fa makalanga. E ngā ngō ofisiri a koe pe fia fo kausanga lenga kula I mai le HRPP. O lea whai o kausanga nganga e ka ua mai ngai. O lea whai fo ngā kausanga. Sui. Noi. E sui ai kausanga ua. O ngā o lea. O le mau kongu I alako kula fongo ngā whai. O ngai umange e koe ukia I alako. Ia koe sui. Pea lango whai ako. O le sui ngā muni alenga I aile Amendment Act of 2020. Lenga la vea. Ia le ngā langa o le vea. Ia e morsi le fia foi la kungu nga whaingo fianga sui langa sa ele pawa luwa e kolu ile chapipi mo kaimi kele la vai kausanga I kele. Lala lenga renga whaingo fianga sui per sui ngal pengsingi per sui ngal suau. O le pawa nga luwa e kolu. Which o le pawa nga le kam whaika ko o le luwa e kolu nga le kam whaika ko e sui. Inga I whaingo e whaafoi ia kula fongo ia e sa oera usa nganga vui. Ko iki sui fa ni mar kausanga kasi kula fo. Onga le pao le luwa ko lu sai le chapipi. A kongu nga pasia I le luwa ko lu a le atawa. A tonu na pasia le luwa tonu. O la ku kari kongu nga. Ai aka ko wo e fa makala le vai ngol fa vai. Fai mai a fausia kula fongo ai fike nga I man fa vai o le kungu. E la fo a I kula fongo ai fa ngan fa vai. So all these kula fonga fawel HRPP
le kako ke whakarikali pe ia i se mau se lua vai koru, ia vui lava ia, they are all unconstitutional. Danga ia e ke lele a fianga o kangaka ngu o le tunu, wale wa a fia ai le right, le constitutional right al kangaka Samoa. Everything they did, ia a fia ai le constitutional right al kangaka Samoa, but only to benefit HRPP. Ia ulaya. Ele ka kau ka ilo ia. Why wait for 2/3? When all these laws, mafai and HRPP, were all unconstitutional, it says very clearly, maso se whaavai se kungu ke mukalasi, whai mai al kalalanga, a whauru kula fongo, a wheke ngai, male whaavai. Al wheke ngai inga nga, wale se right al kangaka, constitutional right al Samoa. Al wheke ngai inga nga. So therefore, e ka kaunga nga kongi le samia la kukula fongo whai. A ia. A mele u ka kwaku. Ya, ai pe lo malap ket fo. Oi. Au fai. Ya, wa pe ko ga folo ke fo ngi kaimi wa, o mai fo le ka kaimi marka faʻasoa, pa kai kele vui i lo fa kasimai, ya mas fo lo sao, i ka ko proklamo nge fiaf. Ya, e ka fa o makwala o kala sa o ele se wolo yang fai malisiaso. So se kura fongo lava e sui a unconstitutional. E mafai ka pingeka nga vese kura fongo nga. O nga ele whaabaya. Ia, o ko nga lo ia. A me se foi official lo ia siri. Se langen nga foi maka upu le wo ronga kua. A fai ele whange sori whaabaya se kura fongo nga fai. Fai mai mafai ka pingeka nga vese. Ia. O se au ngā whapoponga mai a kia ngei, ia ma le kako producer ia Peringise, ia ma kako kamfo o siaka po a whai o whaalongolongo mai a wai ma aka mai ai. Ia whawhikai lava mo ngei whiawhi marko lava pale mai foi, ia a masi foi le awai i le whaasoa ma le whiunga foi a vui, ai mo kai ngei, ia ma ua mai ngei monkau o kilangi, ma nguia whaasoi fuinga le kako a whiawhi. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. Talofa lava and welcome to another Moana hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, another Moana hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits.
Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Paleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. Mo le whaongai no le talo for voucher. www.pacific40.com ilo penga to whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga I te whaongai na e pei o whātaunga, prepaid, pili o vai, pili o moli, e mwhawhana u tuai le ta avale le ngata whaulea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whai puiponga māso whanau, e mawhai fōi o na okai, tau o le whausia ino whale, mauta malawa I Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga I te manao ia, o na o omi leo. O na whiriwhiri leo le whareoloa ma le nuu o lo iai le nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le leile whareoloa ma le nuu. Whiriwhiri leo whai o le talo whawauta I te whia whatawina, mai le tōmi se furu fitu se furu se lau tala, e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. O na whiriwhiri lea o le upu check-out, e wha mautu wai lau whatau.
Mara tua, whātua mō wha ngai peo lo sua wha antoa I meli po se numero le telefoni e maise le tua tusi. Molo ai ngai Samoa, mana tua, whātua mō le sua wha ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tutongi na ilo whātau. Molo o avanoa le online banking mō New Zealand, ma le visa card, ma le debit card mō so se vai ngau le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whātau. O le teimi la vai mai ai lau whātau, o le a fiti se wha ai loi ai ngai Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le imeli. E wha mautu wai le whātau. Manatua, Pacific 40, ma le talo for voucher. Tele atunu yo mao, o hello beautiful Samoa, numera Tasi A'e ita. Ele mafai ona fagalo, lo matago fie na ua, ute fie taua. Tasi A'e ile Pacifica, tulau Samoa. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.